Separang Mbak. Separang Mbak. Hadin ba naka liang dong ka police department kila pa ya ka notice kong yang am ta kasi kan wan ni ang ko Sadar police station ban ay ka statement by day bat ka case ka ba la register persya ini kung pinoy lang kung kajing suko kajong ni ya ka case persya ini la ay ka police department hi bat la pengat ki babun ki kendon dong ka IPC kunju ru dong ka MMPO by day ba ka sni ya ka ba nakaliang dong kaseng ila alit bandrung haka apply trick hanti apo lung sabi ki katum ka jing hawan jong kulit kumangilaong nadu menen bahaba ka police department dan court yang ini ikloy banwan ban yesim benta haka ni ka jing tokit patum juru la da pengat ya kes persya ini la da ka kes ka poy pokut hi hadin bagi kulit kinle la ka jong kangir na kalayang na jong ngin yesim benta ya kata tingim dan ni ban kren persya ya ka police department ni yanu rei kumba kalong hi nakaliang jo kaseng ringkat bat kipat ba ngilayo i ya kajing long jingman jo to kajaka to apply trick bat kablapen belong pat ya kibabun kibadon hang tu ban shim banle ya kai kabade banle ti ngiladep ban pendap la kajong kamram ba mentara sengiru kumbala khot nakaliang jong ki bor pulit ngalawan mi hang ni bat hadin jong akin sadon sa kiwei pat kinoilam ya kumba sa arngut kinoilam Vice President Wei but Wei Secretary kibala ibu kasngi ki hakuwet pat kisngi ten nakaliang kajong kiro nginyawan hi kumangilayen ha kanong rem ba nginyale nakabenta banyada ban pendek pensa ila kajong baca pendria dikini kijing IKS kijing pengat kes kijing pengat kendon kijing ya lenti kijong ngi kun kinoilam ya kabangi hak ban mat bat ni kmi lenti bat ni small turu bah bangi le nam ta banyada ila kajong gari baca pendria nginget baki pat ba jong kajak ndrim nyau trap ki don sendak ni tengah lagi pat ba jong kajak ndrim nyau trap ki don sendak bat ni ngim tieng bat ngimri de pun kini kijing pengat ki kendon ko per tang kan ni suban tempat ki pat ba jong kajak ndrim bikin kenmau ya ki noilam bat ya kaseng ki pot jong kaseng ki bakum kini kijing tenju kinangja nang ni syakmat ru inget nama ba kisian mengila shimti kam tam e ngitip ha begini bro fight kimi namar ba kaseng gasem ya kasenjam ban rak dingkhong kam tam e drugs ngitip kumba baro ngitip kapisa kabaidi ka jingkai ba ka jing penya yo jo drugs kabun ha ka he ha tingi so thu ro ba kita gibriu lada ki so thu ba kadon ka jingwet le se ha ka jing penya yo ki jong ki yo drugs kin shim mi kila kilenti ki babun jat ba kumno ban pengat kumno ban pensitom mengi lane kumno ban pengat ingi ki kendon ki per ingi milade ban rai na kuwi ka jingmut ba ya ki kun samla ki jongi ki belangat drugs ni le kat bala ban pensutu iki ban yalam iki sekalenti ki badai bat iki tu ki badi bat ki bamlien ban penyak yo yo drugs ni nom island iki bakin yo ban le ya kata masuk ya kata ka nongrem ka bakaseng ka yang bat ni nang ni syakmat ru nginang ye le iki kam ki bangi sutu ki long ki kam ki badon kam nom ta ban yada yala ka jong kari ka tang ni kini kentien flash bon belum sampai belum sakit belum bencur aku lagi masuk lagi hakajing sisa nakaliang jong UDC South Trek ulapha ingi ke city ban ong ba menden ke singi ke bandon ke jingelang apa yang ginoilam jong keseng ke office jong DC ke office jong defense estate officer nrai menden akapur khat arbijing yo jing tip no pat bay kata meeting ke pelabu menden arbij lah hapan pensange nakidau ba UDC ulat udon kam bay de ban mentret nam ta kanika jing nyau but lanika counting jong kabut Lok Sabha election ak South Trek ti ula pentip yang ni ba usabut dah kawi trek ba dah kawi singi tingin up ya kata kumakalong menta bat ngin up ro kay kabaja menta ka singi po kut na makumingitip kadon ka tiya sa po district court ba menta ka singi kan don ka hearing tingin up ikiti jing job ngin up kay ka ba ka district administration ba ka defense estate officer ki shim ki sejam